Ni mu gihe urugendo rw'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'u Rwanda rukomeje kuyoborwa n'amasezerano ya Washington ndetse n'ibiganiro bya Doha, hari raporo nshya yasohowe n'ibitangazamakuru bitandukanye mpuzamahanga harimo na Africa Intelligence, kandi ni raporo ikomeje guteza impaka ku ruhare rw'ikoranabuhanga rya gisirikare muri iyi ntambara. Iyi nkuru ishingiye ku nyandiko yiswe iy'ubutasi, bivugwa ko yaturutse mu rwego rw'ubutasi bwa gisirikare bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ikavuga ko Kinshasa yakoze isesengura rya tekinike ku bisigazwa by'intwaro byatoraguwe ni nyuma y'ibitero byabereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ikaza kwanzura ko hari ibimenyetso byerekana ikoreshwa rya drone zo mu bwoko bwa Bayraktar TB2 ngo zakorewe muri Turkiya. Nk'uko iyi raporo ibivuga, ngo izi drone ngo zabaga zakoreshejwe mu bitero byabaye kuwa 4 ndetse no kuwa 5 Nyakanga 2026, cyane cyane mu bice bya Baraka, aho ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Raporo ikomeza ivuga ko nyuma y'isesengura ry'ibice by'ibisasu byatoraguwe aho ibyo bitero byabereye, ngo inzego z'ubutasi za Congo zasanze harimo ibisigazwa bya misile byo mu bwoko bwa MAM-L ikorwa n'uruganda rwo muri Turkiya rwa Rokistani, kandi ngo ikaba ari imwe mu ntwaro zikunze kwifashishwa n'indege zitagira abapilote za Bayraktar TB2. Ariko nanone ni ingenzi kwibutsa ko kugeza ubu ibi ni ibivugwa nyine muri iyi raporo yashyizwe ahagaragara na Africa Intelligence, ishingiye ku nyandiko bivugwa ko yaturutse mu nzego za gisirikare z'ubutasi za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kugeza ubu u Rwanda ntabwo ruragira icyo rutangaza kuri aya makuru mashya. Ni mu bihe bitandukanye, icyo nakwibutsa cyo ni uko guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda yakunze guhakana ibirego byose birushinja kugira uruhare rwa gisirikare mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ahubwo Kigali yakomeje gusobanura ko ingamba yafashe z'umutekano nizigamije kurinda umupaka w'igihugu cy'u Rwanda no kurinda abaturage b'igihugu cy'u Rwanda kubera ibitero ndetse n'ikibazo gikomeje guturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kijyana n'umutwe wa FDLR, umutwe u Rwanda ruvuga ko ukorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kandi kuri ubu ngubu uwo mutwe ukomeje gufashwa na leta ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ibintu Kinshasa yakomeje guhakana, ariko raporo ndetse n'ibimenyetso byose bikagaragaza ko hari ubufatanye, yewe n'uwo mutwe mu bihe bitandukanye warabyemeje. Ni muri urwo rwego iyi raporo nshya ije yongera gukurura impaka, kuko iravuga ku ikoranabuhanga rya gisirikare ku bijyanye n'ikoreshwa rya drone ndetse n'ubushobozi bwo mu kirere bivugwa ko burimo gukoreshwa muri iyi ntambara. Ese na yahe makuru mashya abarizwa muri iyi raporo yashyizwe hanze n'abatasi ba Fardc? Ni iki Congo ivuga ko yabonye nyuma y'isesengura rya tekinike yakoze? Ni hehe ivuga ko izo drone zaturukaga, kandi se ni izihe ngaruka ivuga ko zateje ku rugamba? Ribo hasi handitse subscribe. Ni muri iyi nkuru tugiye kugaruka kuri ibi byose, turifashisha gusa amakuru yatangajwe muri raporo ya Africa Intelligence. Tuributsa aho buri ruhande rwagiye rugaragaza ibirego byarwo, ndetse turaza no kugaruka ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda birumvikana. Raporo yashyizwe ahagaragara na Africa Intelligence ikavuga ko amakuru yayo ashingiye ku nyandiko y'ibanga yaturutse mu rwego rw'ubutasi bwa gisirikare bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ruzwi nka G2. Nk'uko iyi raporo ibisobanura, ngo ni nyuma y'ibitero byabaye kuwa 4 ndetse no kuwa 5 Nyakanga 2026, cyane cyane mu gace ka Baraka ni muri Kivu y'Amajyepfo, n'inzego za gisirikare za Congo zakoze isuzuma rya tekinike ni ku bisigazwa by'intwaro byari byaratoraguwe aho ibyo bitero byabereye. Ni nyuma y'iryo sesengura, nk'uko raporo ibivuga, ngo impuguke za gisirikare za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zasanze harimo ibisigazwa bya misile zo mu bwoko bwa MAM-L. Iyi misile ngikorwa n'uruganda rwo muri Turkiya ruzwi nka Rokistani, kandi ngo ni imwe mu ntwaro zizwi cyane zikoreshwa n'indege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa Bayraktar TB2. Zikorwa rero ngo n'uruganda rwa Bayraktar. Niyo mpamvu ubuyobozi bwa gisirikare bwa Congo buvuga ko ibyo bwasanze ngari kimwe mu bimenyetso bituma bukeka ko izo drone zakoreshejwe muri ibyo bitero. Raporo ikomeza ivuga ko izi ndege zitagira abapilote ngo ntabwo ari nshya ku ngabo z'igihugu cy'u Rwanda, ikavuga ko mbere ngo zari zaraguzwe n'ingabo z'u Rwanda kugira ngo zifashishwe mu bikorwa bya gisirikare byabereye muri Cabo Delgado muri Mozambique. Ariko nk'uko iyi raporo ikomeza ibivuga, ngo igice cyazo
ngo cyaba noneho cyaramaze kwimurirwa mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni imwe mu ngingo z'ingenzi iyi raporo ikomeje kugarukaho kuko irahuza ngo ubushobozi bw'ikoranabuhanga rya gisirikare n'ibikorwa bikomeje kubera ku butaka ku rugamba. Raporo ikomeza ivuga ko nk'uko amakuru ya gisirikare ya Congo abyemeza ngo izi drone ngo zikoreshwa mu butumwa bubiri bw'ingenzi. Ubwa mbere ngo ni ugukusanya amakuru y'ubutasi ndetse no gukurikirana ibikorwa byose bikomeje kubera ku rugamba. Naho ngo ubwa kabiri ngo ni ugutera ibisasu ku birindiro bya Fardc ndetse no gushyigikira ibikorwa bya gisirikare. Ariko si ibyo gusa, raporo inavuga ko ibikorwa by'izi drone ngo byaba bihuzwa n'ibibuga by'indege bitandukanye. Ni mu bivugwa harimo ikibuga cy'indege cya Kamembe giherereye hafi ya Bukavu. Africa Intelligence ivuga ko raporo y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye yo muri Nyakanga 2025 nayo ngo yaragaragaje ko hari indege zifite ibimenyetso bisa n'ibya Bayraktar TB2 zari zarabonetse muri ako gace. Raporo ya Congo igaragaza ko hari n'ikibuga gito cy'indege kiri mu Minembwe bikekwa ko cyaba gikoreshwa mu kwakira indege zo mu bwoko bwa Antonov AN-28. Nk'uko iyo nyandiko ibivuga, izo ndege ngo zaba zitwara ibikoresho bitandukanye bya gisirikare harimo n'ibikoresho byifashishwa na za drones. Icyakora ni ngombwa kongera kwibutsa ko aya makuru yose nakomeje kuvugwa muri raporo ya gisirikare ya Congo yashyizwe ahagaragara na Africa Intelligence. Kugeza ubu nta ruhande rw'u Rwanda ruragira icyo rutangaza kuri aya makuru. Nk'uko twabivuze mbere, u Rwanda rwagiye ruhakana inshuro nyinshi ibirego byose birushinja kugira uruhare rwa gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ahubwo rwakomeje gusobanura ko ingamba z'umutekano rwashyizeho ko zigamije kurinda ubusugire bw'igihugu kubera ibitero cyangwa se ibikorwa bya FDLR, umutwe wasize uhekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Kuri ubu ngubu urakorera kandi ukomeje kwiyubakira ku butaka bwa Congo. Si ibyo gusa, unashyigikiwe na leta ya Kinshasa. Ariko se kandi na yahe makuru mashya raporo ivuga ku buryo izi drone zaba zimaze guhindura imiterere y'urugamba? Reka nabyo dukomeze tubigarukaho. Nk'uko iyi raporo ya Africa Intelligence ikomeza ibisobanura, imwe mu nkingi zijyana n'impungenge zikomeye ngo ziri mu buyobozi bwa gisirikare bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ngo nuko uburyo intambara yo mu kirere ikorwa mu burasirazuba bwa Congo kandi ngo bwarahindutse cyane mu mezi ashize. Raporo iravuga ko ubuyobozi bukuru bwa Fardc ngo busanga kuva hagati muri Kamena 2026 ibikorwa by'indege zitagira abapilote ngo bivugwa ko zikoreshwa ku rugamba ngo byarushije kwiyongera. Nk'uko imibare ikubiye muri iyo nyandiko ibigaragaza, ngo hari aho ubuyobozi bwa gisirikare bwa Congo buvuga ko bwabaruye impuzandengo y'ibitero bigera kuri 5 ku munsi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Iyo raporo ikavuga ko ibyo bitero ngo ntabwo byabereye muri Baraka gusa. Ivuga ko no mu ntangiriro za Nyakanga ngo hari ibindi bitero byabereye hafi y'umudugudu wa Murima, aho ubuyobozi bwa Fardc buvuga ko bwanditse ibitero 8 bushinja drone za Bayraktar TB2. Nk'uko raporo ibivuga, ibyo bitero ngo byasenye inyubako nyinshi ndetse ngo binatera ibyangiritse bikomeye mu birindiro bya Fardc. Abanditse iyi raporo bakavuga ko hari uburemere bw'ibyangiritse ngo bwatumye ubuyobozi bwa Congo bukeka ko ubushobozi bwakoreshejwe ngo burenze ubw'imitwe yitwaje intwaro isanzwe, ari nabyo bituma bashinja ingabo z'u Rwanda kuba arizo zaba ziri inyuma y'ibi bikorwa. Ariko saho gusa raporo ihagarara, hari ikindi gice cyakuruye impaka cyane muri iyi raporo. Raporo ivuga ko ikibazo kitari gusa kuri drone zigaba ibitero, ahubwo ko hari n'uburyo bwo kurinda ikirere bukomeje kugenda bukoreshwa na MAM-23. Nk'uko iyi nyandiko ibisobanura, inzego z'ubutasi za Congo zivuga ko zifite amakuru y'uko mu bice bigenzurwa na M23 ngo hashobora kuba harashyizwemo systeme zishobora guhanura indege cyangwa se amadrone. Ni muzizwi nk'uko bigaragara muri iyi raporo ngo harimo systeme y'Abashinwa izwi nka Yitian ikorwa n'uruganda rwa Norinco. Raporo ivuga kandi ko ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda ngo hashobora kuba hari indi systeme yo kwirinda ibitero byo mu kirere yitwa Sky Dragon 50 TR-50 nayo ikorwa na Norinco. Abanditse iyi raporo baravuga ko iyi systeme ngo yaba yarigeze no gukoreshwa mu gihe cy'imirwano yabereye hafi ya Uvira mu Kuboza 2025, aho indege ya Fardc yarashwe ikagwa.
Raporo iravuga ko izi systeme z'ubwirinzi ngo ntabwo ngo zikunda kuguma ahantu hamwe cyangwa se ngo ntabwo M23 izikoresha mu birindiro bimwe, ahubwo ngo igenda izimura bitewe n'aho igeze. Ivuga ko zihora zimurwa kugira ngo zitabasha kuraswa cyangwa se ngo zisenywe n'ibitero bya Fardc. Ibi byose rero nk'uko raporo ibisobanura nibyo bituma ngo ubuyobozi bwa gisirikare bwa Congo buvuga ko bwugarijwe n'umwanzi ufite ubushobozi buhanitse mu by'ubutasi bwo mu kirere mu kurasa hifashishijwe ikoranabuhanga ndetse no kwirinda ibitero byo mu kirere. Raporo inibutsa ko nubwo leta ya Congo yashoye amafaranga menshi mu kugura ibikoresho bya gisirikare birimo drone zo mu Bushinwa zo mu bwoko bwa CH4 n'izo muri Turukiya zo mu bwoko bwa Anka, ubuyobozi bwa Fardc buravuga ko bukomeje kugira ibibazo mu kugera ku ntego zabo zo kwisubiza ibice bigenzurwa na M23 kubera ko iteka ryose mu gihe bagerageje kuba batangiza ibyo bitero ngo bahura n'iri koranabuhanga rya M23. Abanditse iyi nkuru baravuga ko ibi ari byo bituma urugamba rwo mu kirere Fardc itarutsinda. Fardc ibona ko ihanganye n'umwanzi ufite ubushobozi buhambaye bwo gukoresha ikoranabuhanga ryose rigezweho. Ariko nanone ni ngombwa kongera gushimangira ko aya makuru yose nakubiye muri raporo ya Africa Intelligence ishingiye ku nyandiko y'ibanga ya gisirikare yabonye. Kugeza ubu u Rwanda ntabwo ruragira icyo ruvuga kuri ibi birego byose bishya dukomeje kugenda tugarukaho, ariko kandi nakunze kubigarukaho ni ngombwa ko nongera kubishimangira. Mu bihe bitandukanye guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda yakomeje guhakana ibirego byose bihuza n'ibikorwa bya gisirikare bikomeje kubera imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ahubwo yakomeje kuvuga ko kuri ubu ngubu ihangayikishijwe n'umutekano muke w'abaturage barwo, bahangayikishijwe n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR wihuje kuri ubu ngubu n'ibihugu bitandukanye birimo n'Abarundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bose kandi bafite umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda bagakuraho ubutegetsi. Yewe rero mu bihe bitandukanye abo bayobozi bakunze no kubyigamba bavuga ko bazafasha uwo ari we wese wakuraho ubutegetsi bwa Kigali. Si byo gusa, baranabigerageje mu bihe bitandukanye, barasa ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ubufasha baha uyu mutwe cyane cyane Tshisekedi cyangwa se Kinshasa bwakomeje kugenda bwiyongera by'umwihariko muri iyi myaka ya vuba. Ariko se kuba iyi raporo isohotse muri iki gihe ni mu gihe ibiganiro bya Washington na Doha bikomeje kuvugwa, bishobora kugira izihe ngaruka muri diplomasi ndetse no mu mibanire y'impande zose? Reka nabyo bigarukeho mbere y'uko ngana ku musozo. Iyo usesenguye iyi raporo cyangwa se iyo usesenguye byose bigaragara muri iyi raporo ya Africa Intelligence yasohotse, usanga hari impamvu nyinshi cyane zituma ikomeza kuvugisha abantu benshi. Ije mu gihe uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo koko bukomeje kuba mu bihe bikomeye cyane by'intambara, ariko nanone hakaba hari n'ibiganiro byinshi birimo gukorwa bigamije gushaka amahoro arambye. Ni mu mezi ashize habaye inzira zitandukanye z'ibiganiro zirimo ibya Doha muri Qatar, ibiganiro bya Washington byashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ubuhuza bw'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Ni muri ibyo biganiro byose kimwe mu bibazo byakomeje kugarukwaho ni ikibazo cy'umutekano, ibikorwa bya M23 ndetse n'ibirego Kinshasa imaze igihe ishinja igihugu cy'u Rwanda. Ni muri urwo rwego iyi raporo ije ivuga ko hari inzego z'ubutasi za Congo zifite amakuru zishingiraho zikemeza ko hari ikoreshwa rya drone za Bayraktar TB2, ariko kugeza ubu ibyo birego ntabwo birahabwa igisubizo n'impande zose zirebwa n'iki kibazo. U Rwanda ntabwo rurasohora itangazo risubiza ibikubiye muri iyi raporo. Icyakora cyose ubwa mbere Kigali ishinjwa kugira uruhare mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Congo. Ni mu myaka yashize yaba guverinoma ya Congo, raporo zitandukanye z'impuguke z'umuryango w'abibumbye ndetse n'ibihugu bimwe na bimwe byo mu burengerazuba bw'isi bakomeje gushinja u Rwanda gufasha AFC M23. Ariko buri gihe guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda yakomeje gusohora amatangazo, abayobozi batandukanye ku rwego rwo hejuru bakomeje kugenda babigarukaho. U Rwanda rukavuga ko ikibazo nyamukuru gihangayikishije u Rwanda katari intambara yo muri Congo na cyane ko ireba abanyekongo ubwabo, ahubwo ko u Rwanda rwo rufite ikibazo ahanini cy'umutekano warwo, byose bituruka kuri uyu mutwe w'abajenosideri wa FDLR. U Rwanda rukavuga ko uyu mutwe ugizwe ahanini n'abasize barohekuye, ndavuga basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 n'abawushyigikiye, bose kuri ubu ngubu bahawe indaro barakora ibyo bashaka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariko
kandi si ibyo gusa, ahubwo u Rwanda ruhangayikishijwe nuko abangaba mu bihe bitandukanye bakomeje kuruhungabanyiriza umutekano ndetse bakigamba bakavuga ko bazagaruka mu gihugu cy'u Rwanda gukora ibyo basize batarangije. Ruvuga kandi ko FDLR ikomeje gukorana n'ingabo za leta ya Congo ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro, ibintu Kigali ivuga ko bishyira umutekano warwo mu kaga. Niyo mpamvu mu bihe bitandukanye abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda bagiye bavuga ko bafashe ingamba zo gukaza umutekano ku mupaka ndetse no kurinda igihugu cy'Abanyarwanda. Ni ku rundi ruhande ariko Kinshasa nayo yakomeje kuvuga ko ikibazo nyamukuru ngari uko u Rwanda rufasha AFC M23. Ibi rero nibyo bituma buri raporo nshya isohoka muri iyi ntambara ihita ikurura impaka zikomeye hagati y'impande zombi. Hari ikindi iyi raporo igaragaza, yerekana ko intambara yo mu burasirazuba bwa Congo ngo ntabwo ikiri y'amasasu gusa yo ku butaka. Abasesenguzi benshi baravuga ko ubu hakomeje kwiyongera ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rigezweho ni mu bikorwa bya gisirikare. Hari drones, hari indege z'ubutasi, hari systeme zo kurinda ikirere ndetse hari n'ibikoresho byo kurasa bigenzurwa n'ikoranabuhanga rihambaye. Ibi byose rero biratuma intambara irushaho kuba ikomeye kurusha uko yari imeze mu myaka yashize. Raporo ya Africa Intelligence ikavuga ko ari nacyo gihangayikishije cyane ubuyobozi bwa Fardc kubera ko burarwana kibuno mpamaguru, barakora ibishoboka byose bakarwana umuhenerezo, bagategura ibitero byose ariko bagera kuri M23 ngo bikanga kubera ko ifite iryo koranabuhanga. Ngo barasanga guhangana n'uwo bashinja gukoresha uburyo bugezweho bw'ikoranabuhanga rwose ngo batabishobora. Ariko nanone kugeza ubu ibi byose bikomeje kuba ku rwego rw'ibivugwa n'uruhande rwa Congo nk'uko byanditswe nyine muri iyi raporo ya Africa Intelligence. Nta rwego mpuzamahanga rwigenga ruratangaza ko rwamaze kwemeza ku mugaragaro aya makuru yose akubiye muri iyi nyandiko. Niyo mpamvu nubwo iyi raporo ikomeje guteza impaka, ikibazo gikomeje kwibazwa na benshi kuri ubu ngubu ni iki: ese ibi birego bishya bizagira izihe ngaruka ku biganiro by'amahoro birimo gukorwa hagati ya Kigali na Kinshasa? Ese bizatuma umwuka urushaho kuzamo ubushyamirane, cyangwa se wenda bizaba impande zombi, cyangwa se bibe uburyo, cyangwa se byongere gusaba izo mpande zose kongera gusobanura imyanya yazo imbere y'abahuza? Reka nabyo noneho tubisesengure muri iki gice cya nyuma tunagana ku musozo. Ni mu gihe iyi raporo ya Africa Intelligence ikomeje gusomwa ndetse no kugibwaho impaka hose, hari ikibazo gikomeye kandi gikomeje kugenda kibazwa n'abakurikiranira hafi ibikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ese iyi raporo izagira izihe ngaruka ku biganiro by'amahoro birimo gukorwa? Ni muri iki gihe hari inzira nyinshi cyane z'ubuhuza zakomeje kugerageza gushaka ibisubizo birambye ku kibazo kimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Congo. Harimo nk'ubwo ngubwo ibiganiro bya Washington, hari ibiganiro bya Doha ndetse n'ubuhuza bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'abandi bafatanyabikorwa mpuzamahanga. Ariko ikibazo gikomeje kugaruka kuri ubu ngubu ni ibiganiro bya diplomasi bikomeje, ariko nanone ku rugamba hagakomeza kuvugwa ibikorwa bishya bya gisirikare ndetse n'ibirego bishya hagati y'impande zihanganye. Iyo usesenguye neza ibikubiye muri iyi raporo ubona ko ishingiye ku byo ubuyobozi bwa Congo buvuga ko bwabonye n'ibyo inzego zabwo z'ubutasi ngo zakozeho isesengura. Ni ku rundi ruhande u Rwanda rwo ntabwo rwigeze rusubiza kuri aya makuru mashya, ariko amateka y'iyi ntambara iteka ryose agaragaza ko atari ubwa mbere nyine tubona ibirego nk'ibi ngibi cyangwa se ngo havugwe ibi na biriya. Ni mu bihe bitandukanye Kigali yakomeje gusobanura ko idafite ingabo zirwana muri Congo nk'uko ishinjwa, ahubwo yakomeje kugenda igaragaza uruhande rwayo ndetse n'igihangayikishije umutekano warwo. Gusa iteka ryose ntacyo byigeze bikorwaho n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Niyo mpamvu buri gihe iyo havutse cyangwa se hagasohoka raporo nk'izi ngizi, impande zombi zikomeza kugumana imyanya yazo itandukanye. Ni ku ruhande rwa Kinshasa hakomeza kuvugwa ko hari ubufasha bukomeje kugenda buhabwa AFC M23 buturutse mu mahanga. Ku ruhande rw'u Rwanda natwe tugakomeza kugaragaza ikibazo cya FDLR nuko gihangayikishije umutekano w'Abanyarwanda. Ibyo byose rero biratuma abahuza bagira akazi gakomeye ko kugerageza kwerekana cyangwa se wenda kwegeranya impande zombi ndetse no kwerekana ko buri ruhande koko rufite impamvu cyangwa se ko hari n'imyumvire itandukanye ya buri ruhande. Ariko kandi hari n'ikindi iyi raporo ishobora kongera kugaragaza.
nuko intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ikomeje kugenda ihindura isura umunsi ku wundi. Ni mu myaka yashize havugwaga cyane imirwano yo ku butaka, uyu munsi ariko raporo zitandukanye zitangiye kuvuga cyane noneho ku ikoreshwa rya drone, ikoranabuhanga rigezweho, indege z'ubutasi, systeme zo kurinda ikirere ndetse n'uburyo bushya bwo kuyobora ibikorwa bya gisirikare. Ni impinduka zituma iyi ntambara irushaho kuba ifite uburemere ku rwego rw'ikoranabuhanga ndetse n'umutekano. Ariko nanone kugeza ubu ibikubiye muri raporo ngomba gukomeza kubigarukaho cyane, n'ubu ndimo kugana ku musozo. Biracyari byo Africa Intelligence ivuga ko yakuye mu mpapuro cyangwa se mu maraporo y'ubutasi ya Fardc atarajya hanze. Nta tangazo rwose kugeza ubu ubwo ngiyewe ndimo gukora iyi nkuru nashakishije hose, nta tangazo u Rwanda rurasohora cyangwa se ngo tubone n'abayobozi yaba abadiplomate b'u Rwanda cyangwa se wenda n'abayobozi batandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda bagira icyo bavuga kuri iyi raporo. Niyo mpamvu nk'uko bisanzwe ibikorwa cyangwa se ibikomeje kuvugwa mu nkuru ziba zivugwa, ni ngombwa gukomeza nyine gutegereza ndetse no gushakisha kugira ngo tubone neza amakuru azatangazwa n'uruhande rurebwa n'iki kibazo cyangwa se uruhande rurimo kurerwa. Hanyuma rero turasoje n'iyi nkuru yacu ishingiye kuri iyi raporo. Ni mu gihe ibiganiro bya diplomasi bikomeje hagati ya Kigali na Kinshasa ndetse n'abahuza mpuzamahanga bakomeje gushaka uko haboneka amahoro arambye. Iyi raporo nshya ya Africa Intelligence yongeye kuzamura impaka mu buryo intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ikomeje kugenda ihinduka. Uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ruratabaza ruvuga ko gutsinda intambara byarunaniye kubera ko MAM-23 ikomeye, ifite ibikoresho bigezweho, irakoresha ibikoresho bidasanzwe kandi bakavuga ko hari aho bituruka. Ku ruhande rumwe ubuyobozi bwa Kongo bukavuga ko bwabonye ibimenyetso bushingiraho bushinja ingabo z'u Rwanda gukoresha drone za Bayraktar TB2 n'ibindi bikoresho bya gisirikare bigezweho. Ku rundi ruhande u Rwanda kugeza ubu ntabwo ruragira icyo rutangaza kuri aya makuru mashya. Ni mu gihe rwakomeje guhakana ibirego byose byaruhuza n'intambara yo muri Kongo, rukavuga ko icyo rwo rukomeje kurwana nacyo ntabwo ari byo muri Kongo. Yego rubikurikiranira hafi, rwarabivuze kenshi, ariko ikiruraje inshinga rwo n'umutekano warwo n'iki kibazo cya FDLR. Ni inkuru ishobora gukomeza gukurikiranwa mu minsi iri imbere, kandi Rwanda Updates nayo izakomeza kuba hafi. Ibi rero bizaterwa nuko cyane cyane bizajyana n'ibindi bimenyetso wenda bishobora kuzashyirwa ahagaragara. U Rwanda rushobora kuzagira icyo ruvuga kuri izi raporo. Ibyo byose navuga ko ari amakuru tuzakomeza gukurikiranira hafi. Ikigaragara uyu munsi nuko intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ikomeje kuba ikibazo gikomeye kirenze imbibi z'igihugu kimwe, kandi buri raporo nshya isohoka cyangwa se ijya hanze ishobora kugira ingaruka ku rugendo rw'ibiganiro by'amahoro, ku mibanire y'ibihugu byo mu karere ndetse no ku buryo amahanga akomeje gukurikirana iki kibazo. Ni mu minsi iri imbere nibwo hazagaragara niba aya makuru mashya mbagejejeho niba azagira uruhare mu kongera ubushyamirane bwa diplomasi cyangwa se niba azaganirwaho mu rwego rw'ibiganiro bigamije gushaka amahoro arambye hagati y'impande zose zirebwa n'iki kibazo. Mukomeze mugire ibihe byiza. 5 kuri 5 turakomeza kubana nk'ibisanzwe.